Viewers Ojau se Nikopha Maspenin Tunia Ajong Itabang Ichi YouTube channel Mangcha Kholim Thading a Imjewin Khatung nung Pathen Thangwan Phan Lang Tunia Kholim video hi ai le a Lamtin Kai William ama hi tunai cha chule Nagaland Public Service Commission noya service hin muthali le hin ama hi itidona an muham khangtha hoin ama akona khijilna thei imu hedo na thei du wahin kholim piding tingle ama hung ki god dan alola le kasim dan ho kholim pidu hin ti ala tun ama question ball mai jeng le hen nangin self intro ti mai le nang min na het thei ding dolen chom lam ta na background in sei te mo atun Nakipa maspenin patin tangbana kapin tuna ba holim pidinga nein day jibin nangchung yang kipa tu ka sejin self introduction ki boleng ke kamin choi le lamtin kai William hin kapachu late Robert Haupau Sing Son hin anu chu malam haula he atele ke ho hi uchali khaibin kachunga hi nume khat min bana ke kahin ke noya nume khat ungkinin athum pen chu pasal hin ai da bang serum tan kanau jong chu anabeitan tudin muna hi ichi Nagaland Public Service Commission noya combined technical service exam hi assistant drilling engineer kanikisud to hin tua hi Directorate of Geology and Mining Government of Nagaland noya na kato hi kipa mena nang self intro chom chanan bolin ale tun lekhanen simdan tingle thia nang education background chom chanan sei pi thei dewa kanula ka pa hin lekhasim na gel ko ani atin ke ho kaneu laiwang chun Dimapur kopi sunga hi kani kho kha ji wa chu aman nin jong lekhasim lang hi agel kho han ji ai ke ho uchai school pha pha nei na sol thei ji ja chu high school hi Don Bosco Higher Secondary School hi Dimapura kanasim hin Higher Secondary 10+2 hi St John Higher Secondary Residential School na kana chai hin I think le degree BTech mining hi NIT Rourkela Orissa muna hi kana sim hin challenges iga atia hai high school to higher secondary ju kanul ka pa ang sunga kana sim jia ju boina ju ani khebe ase na ai degree kan sim denga chu Orissa langgam pam langa kan chiding pa na chu nga seidinga routine ho nele cha umdan khandan ungki khel jeptan chapana chu chawang chu adjust chu ani ki bol thei tu nan ai le admission bolinga ka chi wa chu kapahin neung tha hin rukala chu ka engineering institution a chu ai le henma bangwa engineering colleges a chu ragging umjin adia engineering ai ragging ha ji ai ja dong zhe ma na het ban lung gimin lung no mo sai man jong ka senior ho kimu pi in keu lim pi in thum dan ho ke hi dan ho asein itabanga jaman ka senior ho kimu pi ja ke nga ju anok dan ka senior ho de lung se ri adia ka senior ho khat umin angami ho na go khat ama je elung se dan na jo anau bang bang ai ge le ma ju bang pa ma gyum ju lung hel nan ki dim jin ai ma ama chun weekend so Saturday Sunday hole ang ji neung pui do jin outing ho ding na atin la ka gen thei kha san lo sia ju ji ka senior pa ji Matthew ki pa ma ju ne ne bet ji atin engineer kan si ma ju insung
ha sana chu anakin adia kapu te kanu te lang ako na kapu te ang chun tao na hen lang sumle pai lang hen lang yung tu pina yong ni na pivin ating le til ko no hoyong hi pa te ho ako na kana mu su pi ho ako na ito bang chu le kasim hi ha dan hi ngam pa ma ga oma engineer ho de diong chu ga sim chu ha ai ni ba pathin pan pi na zal ti dam pathin phat thei bu na zal pathin nei pi zia chu dam sela boi le la kain chai jin kain chai the he ti ga se no mi ne ala tun than pha ga detail de ga sei len engineering sim lai college a chalana nang dinga memorable na su mil thelo incident ep na gen theina na sat na eloi le nang ki pa na heyong na ep na ga tu ho na ga sei theu ma memorable incident ti ai lo le chawang challenges incidents os na atam he ema thil khat khang tha ho dinga ai lo le sim lai ho dinga thil khat ga sei no ka incident a ko na ka ala do num khat chu engineering colleges so aku te ho hi ka family wa hi technical background ne ya po ni itisia chu AI triple kan pi ang chu ichi mining branch kamu inna ati Nagaland na joint entrance exam a chu civil engineer kamu he ale chitenia khendi pa na chu ichi NIT pa lo asan zo sia chu national a asia chu ichla yo chu mining a kan chi ai le amun kathun phana kaloi ko ho mi kol ho chu ma chu het chil het su ke chil thena he nun mining a scope from dan jamon ha si ji ji first semester second semester iti marks CGPA to 7 chung imu a hele branch chu khel thi branch ti chu mining a ko na chu civil ham khat mechanical ham khat electronics ham khat metallurgy tabanga chu branch chu ma chi the ding lampi chu ni kyong chi dinga kan ki go ne ai ba nga chu ka first semester exam chu hoi ke tile 7 chung chu ko mu SGPA ai le second semester kan pi a chu subject khat engineering mechanics ki ti kanai back paper kan ne ai le hichi kasai banga branch khel na dinga chu summer break masanga chu apply bol ngai ne ai le back paper kan ne pa na chu hichi apply ka bol ti pu ni pe na ai le kyong summer break ka chi tan summer break ke chai ding kon haptani masanga chu back paper exam clear bowling a chu register ma ki ball sa da pya ka chi le exam ni a hall sunga ka lu na chu ka roll number to commit num lo bai pa na ka lung dong in examiner ho chu ka do a ai le mo chun exam ding a chu register ke ball mo mong na bi ti wa inge ki ball le ka ti receive no ka bet sa ai la chom kha jo mo pot do bin chom kha jo professor ro ka dong in you stand up come out 18 yong ka dat mo hin cha ka ma pam la ka chi la ma chu ibola exam pe anung ki dham na pass sulam ba ung ki dham 18 sir ai po ye back paper kan ne practical as option nei sut pi le ka tia ai po ye chu head hill na option chu absut khel ben professor hon na pass na 18 itia chu kong ka lung na be sen sir hi le branch change bol nga so apply ka bol thi lo tam ti chiwang to phat ke letai allotment ong ke chai tai 18 ai le chia chu mining a kona branch choma chi de ti pa ka lung gel pa so ka lung tu pa ai dei tu bon tu nung sangai ka ga agela ai le I chini khwa yong chu tabang din mun kana to chu ka branch ani khele am de tu na he tu a ka sut do pa ka mu lo mai thi ichi ya he pathenin wangi thil abol ji wangi mim lunggel mim
het nan ma pha poi ka ti no me jia ma yo se hi everything happens for a reason ti bang he adi mo mong e pathenin bang thil hi alam pi bang he abula ko na nei ni simpi sa hi ji ti ka se no me pa men anaga se ala kitil ko men pathen thil gon tele ho mi hemin ipigel jong la pathen ni ho dinga agon pa chu gui lung tho tho ipanaga se doin ale tua kan do nom chei le khang lai ho tua adi dia service hall lai te mailen khang tha sim lai ho dinga ichi Nagaland Public Service Commission an hall dan ai level exam dang na ji ho detail de wanan ke go dan te iti dana nan mu ham te ho chomcha nan sei pi thei di bha exam kitile NPSC kana pi chu degree graduation kong hi zo kana pi dan kana pi pat pana kona chu interview chu kana chi ai ma kalwa hling zo pun ichi wa chu private company coal mining company in Kumli na kana tongin ichi kana to swang chu exam kana PG in NPS kana bolin ating le IBPS bank PO yong chu kana ji do in ai banga interview chu ka che ta pun ibalam ti le banking lang chu ka ha lung rut be se lo ti chi ji a chu chong chu interview kana che pun ating NPSC ong hi kana lung tuk mo cha NPSC ibalam ti le alin pen ma insunga len pen ma ki ji a chu nule pa kom nule pa ding ti pa chu lung ya ki nei ji a chu transfer pamlanga ding ho chu kana ha lung gel pun ating le hichi kana ball jing la ya chu SBI clerical yong kana pe in kana mu in ai banga teacher government teacher exam kana pia hichi SBI a pa chu ta ang do achung ki nai hiu bai ai le state teacher appointment kan mu jwa SBI yong chu interview ka chi lo tai clerical pa hichi jwa hichi teacher post a chu chamkha chuna kanan to hen hichi kanan to songa thil tamta kana ki hil kan mu do omin tabang chu he ke ka career ti tham elo kain exam kana bol ho chu kana lung tuk mo mong chu NPSC hi ja NPSC chu vel vel kana bol ale NPSC chu na sei bang sort ta na bola na mulo tin na ngin to teacher raw na to sa hin na ale nan chu gel da na chu NPSC chu mu te ding ti pa na tup na pa chu mi yo sin jong ga gel han la tup ta ta ni ai le ji nei chanai nu nga jong nangin continuous sai chi NPSC mu te ding ta na khat hin na ale tun na mu dan ga sei le han nangin sort ta na ki god teacher jong na to service jong na bol pum puma hichi NPSC ni ki vote jing lai chu khang thaw na ga sim theding wa chele oja jong na hi ti mai le han teacher post ang na to ale cha chu na ki vote jing hichi kala chu ki jil na theding nangin struggle na bol dan iti time manage na bola iti na ki vote ham ti chu ne khat na ga sei theda teacher ra kana pan chun wang ma chai su boi poi ti no bam ti le teacher a ki pan advantage ka ni ichi advantage su bam ti le kha ta connection ki jing jing ateng le kha knowledge ti va sa hin na ichi ya hi chapang ho le kha ko na ong thil kam ta mu do thei kil thei tam ta omini chia teacher kana pan pa hi advantage zo ai kana ne hin ya dinga chu ichi kala ong chu NPSC kana pi jing hi asi dinga kana pi jing a interview ong kana chi jing ai ja chu a final a chu pachan na chu na ki chang ji lo hin ti chu hin ai ba nga ka sei nom chi pi ai le mi khat na hi lung tup khat chu ne ai le
try and try again until you success kiti kyam kana chi pi ating le ka teacher panji aju ka confidence song su kani thing bana ji denga ju tu chunga de ju exam ka piang chun confidence kani in gam ti le backing hat kani ju backup hat kani na lai ju ka lo hin lo yong le ka ji ka cha ka in sung ka wa na ding ka bet na ding teacher post kani ya confidence kani interview ka chi ang chu hi chu kani ji aju confidence ta interview in hong chu Lord Jeho lim nyong chu numin lung let na kini ne bam ti le backup khat teacher post kan ne na kan ne ji aju kimui jong le pathe lung se na ji sa ba na ding chu teacher post a ko naung chu kisa sa the ti pa kan ne ji aju advantage jo aju kan ne kana tok na ki pa me na naga ase ai le ni to na pa experience pa chu burden hilwa nang dinga chu advantage so anaman thei pa chu na ke jong sei ma la airman kan hin officer an dinga interview che a chu le akimu lo wa yong le service khat ki nei sa ti tamang khat lunglit na khat pa chu na ki pa me na le to a hi thil chom me ga sei le han viver hon head lo du hin pa William te engineer na teng le ta service to chung chung ha kum alimi veleo chun chapang cha hin ai wangila ma hi hobunga e audience te upa ngap det khat na na umin khosunga na story ken ka hedana na la nang da gel na chan chunang in itin gelam tile miyo se na head nom de hin chapang cha hi a hobunga ta na ki man cha dan anapan la dan te la audience na hi dan tile ta upa ngap net khat na ga hi chu iga gela le ho ding ang chu lungthima miyo se na head nom ding kata sanin ale chi chunang in itilang an lam hi chun nang dinga na to so nam ai lo ala nang dinga i chan ge ya na hin khwa na lam kayam ti pa neu chana ga se theida nge ki pa tong chu mention in bol ta le kam khat ga ki sei sau zep le to go lan la ya chu keong tabang kai pun hobung langa an ki pangin teong ki tipon nok sa na hin ko na ha ki manin ai le 2013 ho a ji khan na ya cha khan nei pa na chu lunggel khel ha kan nei na ni chu nok sa na pa chu ana ki pai mangin kan tha in ni chi family lang lo chu concentrate tha bol in che pe ta pathen lung se la ka chan na lai chu thangwa ka se mu mi ni he cha chu 80 chu bible thu ho dong ke be se lo a general na bible thu ji ke tho na ya a deep in deep pa chu ke be se lo pen tha an hong thu hong ke be se lo pathen thu bible sim nong ke lo thing bana se na chu pe na chu ale pathen thu ga saying sermon ga bowling sharing ga bowling ki thong ki aki theme be se be na ai ba hi chi teacher post khain mu a chu ka posting chu ka khosung ma in bung ka khosung ma chu hi chi school a chu ka posting kong hi in ai le hi chi posting kong hi a lai mu na chu hi chi hobung upa dikon na dinga chu nein hlengu bin apat na chu abai lam nga gitile sumchinga ni pansa tam khat ai le sumchinga khung panaung chu tham khat kapan khom kachan khom pi pastor pate ho hin hobung upa ho dikon ho hi bin am ho lam kai na alama ne o ne hiluwa pathin thu jong khung kilin responsibility la dana khung khelin la ko na chun ating la pathing leng ma dinga yong na khain to pa na ko na chu ka lifestyle chu khung khelin ating le pathin lung se na zalin jong mun chum a thubung wel ho yong pathin thu nong kana chi ji in na ating le khosunga program ho te Christmas Good Friday ho abathin thu ma
Saying pan mun ni pisibin thoa kung ki chu chu ke ding a phat chom dan dan chu thil tam ta ka khil na to thil tam ta ka hi na a thil adi lo tam ta ka kisim phat na kana man ni e chu bung pa kum pan chu ate le ho bung u pa khat hi na a ka sei nom chu lung ning ngaya ating le lung nem ngaya ating le a sei dinga o bung pa kha ina chu mi ha sat gen the na het them ngai hi choi chu kan khil chos kan ni khilin responsibility eti a hele mi hi na as a Christian a chu responsibility chu ho bung pa ki le mi tham common mi tham ki yong le responsibility wi thakhat hin abon cha pathin ministry ai hin khoi man ngai ti ga sei no me ki pa me na nang chun tele pathin na to tele ho bunga ki man cha to nang ta sa dinga jong ki til hona na nei hin khang tha sim la ho jo sidinga ga asei nom chicken ed hin bol leng hiti tabanga pathin na to na ki man cha hi ai tin jong e dinga itse da aphalam nge na i pu ti pa chu nangin naga se la ke do in ale tu nang question ka direct nan ki dong han lang le nahin khwa hi na nang personally nang nahin khwa thil ha sa na tu ai lo wale na thu lel pen e chiwang hi ti tamang give up na bol the na ding de chat condition na tu ummai the hin ala chi thil ha sa na tu ho chu nangin iti na overcome teng ha sa na sa pen na thil tu la ha pen khat to nangin iti overcome na bolam ti chu gihil na theding lesson learn theding a nan sei theda til ha sa ka to pen he ai ka se le 2014 a chun kapa chu diabetes in anadam mo in 2014 kuma chun neina da ha ka alen pen hina insung responsibility pogi dan chu kan ki mu do in cha chun ichini kho a chu ichikuma chu tiute kyong ki khial na khat kan ni ai ya ichi pogi ki po ba nga ichi responsibility insung responsibility chu kapa ta lo ba ke chunga ahung chu wa nga chu kanao anadam la alai kanao la ji a chu lung le na khat ani nei ki thopi ding ai lo kha sa gen the na ne ve the katia kanao na lai ja spena chu lung neo de be se kan nei pun ai ba 2016 kum ni zo a kanawi nen da ha chu ichi kuma wang chu kalung neo kha sa na kitil kalung gel a down dan chu i chang se kibang tabang khi da ji a chu ilung nevin lung hem na kinei ai ba 2017 a yo se ba nga zo bung pa tikona nei thin then do ba pathina kung ki ngai la chu hichi ka sat ka to la ha sat na pa chu overcome kin bol chu pathina ko na ai pathina kung ki ngai la chu hichi lung neu na pa chang hi na pa chu overcome kin bol he pa me na naga se ai le sei tha ipan ei da ha nunga inau pan ei da ha kit nam dan chulana ti ta bang lungel na tu ho ji ve na le mi hem hi ne dinga cha ha san he de hin ale tun thil chome ga dong lang hi jin na lol hin na ti mai le hen ei mi ho jong npsc chu na ga le na dinga ai lo la mani pu hoi la hu jong le ki mo mu lo hin jin na lol hin na hi nang instagram na board oja na na to na jinei chanei nunga na mu a hin ala jin na lol hin na hi credit pi di hen lang hele koi ne pe dem ai lo wa le nangel da na naga asei nom na chikalol hin ne chi je hi ai lo wala le hitabang ka na sei nom khat umang credit wangi amas pe la pathin pe ding Ibrahim tile thil hi kanung vet jia kanung gel jia hele yo ka sei banga ka le ka sim lai ho hen lang ka thil tu ho
na to na kin hol na kong chi na ho kong gal kai na ho ka ke lai le mayo se pathenin ei na gol to pe sa hin na e chi ya i cho chung ki gol to phana tu chunga kyong e chi NPS ya gazette officer khat kong hi the hi ama phat the bu na za le hin ani chan na hi kapute kapate ama ho phat the bu na za la it is accumulation of blessings tidam ama ho phat zia ama ho wang bu zia ani chan na ama ho chung ama critic pi nomin thung chan na hi kanu hin kaloi nu hin kacha te hin kain sunga kasopi ka u kanau te ho ama ho neina til kho wa ito banga ama ho neina ke thopi wa ama ho encouragement jia kana chi the ama ho pi nomin ateng le azon as ka loyal ko ho hin ama phathei bin iti se da bang khat le lung neu na ni ting loyal ko hon jong encourage ni ki bola ito banga nei na til kho ateng le gen the ha sat na jong ani na ki tho piu jia ama ho kritika pi nomin he amin mina sing ni ki dile tamwal len sawal len chia ju nga sei dingin minan nga sei dale insung mi te hin kaloi gu loi min ama ho hi kedi ka pi no min he ki pa mina na ho lim na de na le mi yo se pathin ko ma ki pa pathin thangwa na pen ta lol ni jo se chu pathena ko ni ti chu first ana sei pa chu it was na lung thi ma tong kha in abana je na pu te na pa te ti ho chu alo thei lo te lai pu le pa te ho ni ki thopi na blessing chu ki chang hin na ngai no le je gin ale twain thilga sei lang nang hin khwa hi khang tha sim lai ho dinga ki jil na thei khang thon tin bol lew chun ai lo tit lew chun lol hin nai chan thei hi ti ta bang khat nangin advice ai lo suggestion khang tha ho dinga nang hin khwa ko na ki jil na thei ipi naga sei nom uma khang tha ho 80 in khwa ko na ga kil na the ga ti le ke phatlam long min na langa sei ai gam ti le eyong in khu mandan jong chu sei dam mi kil na the be se yong ipun aya khatlen ni a ikil thei lew ke ma ka sim nyau cha ga sei no min ke ma chom cha sei le in khu tu sim tam khat miracle ki ti hi yesu kevin miracle hi a lo sa the ki ti na hin na miracle nga sia langa chu kyong hi nei ve lew chun na ka limit chapang nei sa mai ti we som li ka wal de 40 plus gai ni ai le NPSC exam ki ti hi relaxation jo se NPSC exam hi 35 years hi maximum hai it is about the government servant hi a hi le another 5 years kunga get be 40 years chu last exam pi thi ke 40 years plus kai ta ai ma pathin elung se dan chu kain ko miracle khat bol impossible khat dong chu possible bol chu som li ka wa zu wang exam pe thi din muna ne hin ko chu ibalaham tile covid numzia chu kumni extend in bol chu Nagaland government kumni extend in bol chu hin home kha he ki ichi neun home kha ja exam chu azon a ka pi the ati azon a pen ka trial chu ka post mu yong chu asang pen NPS ya dinga gazetted class 1 gazette officer chu kain gisu do hin ichi ya pathina ichi proverb sunga gisu banga lean not only on your own understanding iti pa he I het ju ngai ni eima changwal chi na eima changwal het na pa he mi him tam ta en
kilet sa na ni kinezi ai banga tulaya experience ho hin simlai ho hin exam peting ho kasei nom chu kineu sa na hi ni ngai ni mi kineu sa a pathin a nga chu i jinga ai le pathinin eidok sang ding he ti hi kasei nomin atele sincere consistency le kasim na ayong he sincere hiding consistency nei ding abang khale ha bola ki bowling abang khale thase ding ti a chu isim lew wang isim do lo du he bram tele mihim khat chun lung tu khat ni ai le routine nei ngain ichi routine chu follow bol ngain sincerely a follow bol ngain ateng le mi to kite ka lo ding ibrahim te miyo se mihem do se uniqueness na pathinin uniqueness ai pi achom cha ni si men ichia iloi gol hote kite ka jinga ai le italen pra hi italenu ai lo hi naw pa chu ki develop thai lo e mi bol ding mi uma ding ti pa hi sanga chu eima a ko na ipi hi patheni nei pi am chi pa yo chu man cha develop ki bol ngai ti khang tha te ka si pi num he ki pau me na ki til ko men nang chapang chan hi wanga chu pathin la ma ne ki pe ho bu ngaung na hin command dang jo se khe nai le ki paum le jengin ala tun achai ni khe din ta khang thao a hin ke ichi youtube ma he ho lim teng le hin kwa thia cha te kho kha na hi tu lai na hen sumuna aphalo lo adang dang thit tam ta min nang option na hin Nagaland Manipur very corrupted hi win na thing pana saying in ye chun nang lungge la iti tabang condition chu to le chun nang cha te na kasei nom pa kham ti le cha te meet do na dinga hi sum thing lo sum ahilowa kimua cha te sem na kimang hi aphapoi ti pa hi ka ha seyin ye chna ngong cha chu lunggel khat ipi na nayam teng le nang hin kwa na nu le na pai nan kho kha dana chu sum thing lo ajaw lo het sa hin na gen thei ta hin ko hin mang chau se hi sum thing ngen a hi ti tin sum thing lo jaw na chu nop sa na ngen tabang a hin ya chnang ipi lunggel na yam cha le alula cha te mi do na dinga hi sum thinga kho kha ngai ti khat lunggel na ga se the da na sai di adi he bible chang khat la sei len exact chu khete pon proverb bungsom changni git lo le eng se na kilam do chu go chu apung thei poi ti am khat tong tamang khat chu min bible ang chi thu hi akha su din proverb sung de diam ga ve le ha mu du hi sung theng lo wa thil ki bol chu pungyong pung thei pon khangong khang thei pon ichi christian khat hi na wang hi he nu ngai ne ji ateng le sung keu hi pui cha te nau te mi do na dingai nu la pa te chon dan khan dan thi ngaya lunggelong thi ngaya chan hoyong thin ngaya i cho hi minu mi pa khat ni nai example hi action a hi ji chaki ka ai be saw ngai ni cha te ho aro ateng la ihin ko mandana wa ibe saw ngai ni ichi ho hi thil theng thil adi pa hi cha te lungsunga hi instill bol pi ngai ni chutile amao yong in the future amao dia khan tu na ding ai lo la pathina ku na yong pan hu na ding ai lo pathin phat thei bu ne yong chang thei du he ti ka se nu mi ne sum keu hi lo wa
จอนดานคันดานลุงแกลดานดานฮอยองทีงายที่กะเซนุมินี่นี่ki pa me le tuon i kho yang ahung sot thim tan na chai lang hi le chai ne ke hi lo win chai lam hin no len nang hin kwa na to teng le nang in na gel da na thang tha ho sim lai ho teng le inam pi ding ko ba adi de ai ho hi le ai ni kho ni ke manipula kon kai nam na nang nagle na kon asama kon tam tai mo win ichka la hi e ho vivat ho jo se khang tha specific hi lo win e ho nam pi dinga nangin naga se nom tele iti da ban le hen inamoi khan to du hi ai lo itiding ti khat lungel ai ho society adinga ating athemong tamin tu sei themong tamin a he yong tamin ATMT le ima chehlo pe yong ki mai thin ema 80 chapang gel laga se dinga kasei num pen nami pite manipur lang hen lang nagaland lang assam hi jong ga se nom chu amasa pe na e hoi I identity pathin our identity in Christ hi Christianity hi mas pe na itizia hin pung le chang hen lang ho lang hen lang pilang yong le kidem to po din Christian hi na wa I identity hi pathin cha hi naw pa hi mang chaleo hen kinyaw sa na ni leo hen imajo se pathinin pathei bu nen lang inam sungwa dinga dam thena ho jong pathinin ni pita binti ti hi kasei no min he asai pa tile our identity in Christ na pathen ta san pathen he nam mi te hi duty pa cho naga sei cho ke yong direct hit thil da lovin e ho nam pathin ei san sao ana pathin e het ta bang wa cho nam pi adinga hin khoi man thei pau chu thupi ta hin na asma nangin closing a iga chai di hita je chen I pin sei no mam akipa e ti kalwalon ga sei thei di pun tuni chan ge ya pathe lungsit na kachana ita banga nangman ong na channela ke olimpi thei dinga nin de len jin jong akipa in ating le beaver hoyong ichi anave ho jong na bon chabin pathinin pathina bovin lang bovin tin ating le maban teng le jong nangjong na channela ong machal ben ti kataw na le kathum na he pathin ang sunga pa me na